عن هذا الفوز ايضا كوربيس وهو مدرب فرنسي ينضم الينا، وايضا معاون مدرب ديزيري بلال. مرحبا بكم. نحولك الى مترجم من الفرنسيه الى العربيه هذه المره. اولا ماذا يقول لمن يشاهدنا الان في الجزائر؟ هل توقع ان تكون المباراه بهذه الطريقه بهذه النتيجه؟ Si tu as constaté que les résultats vont passer comme ça, disons que je trouve quand même un résultat sévère compte tenu des occasions que se sont procurées nos adversaires. J'ai noté quand même 5 à 6 belles occasions. La victoire, je pense évidemment qu'elle est méritée, mais le score est pour moi un petit peu trop élevé, trop sévère pour nous. يعني هو قال المقابله ما كنتش متوقعها هكذا، يعني قال باللي الفريق البقعه كانوا عنده فورس باش يسجل، مي يعني النتيجه ثقيله الفريق البقعه، يعني الشيء للفريق كان نتيجه صعيبه عليهم. شوف، هل حسم الامر قبل مباراه الاياب الحاسمه يوم 26 من هذا الشهر في الجزائر؟ هل انتهى امل البقعه واصبح فريق اتحاد العاصمه في الدور القادم من كاس الاتحاد العربي للانديه؟ Il a dit si le match, les deux matchs, si on est qualifié d'office, si il a terminé les chances, ils ont terminé pour l'équipe de Jordanie. Ça serait vraiment une première qu'une équipe qui gagne 6 à 1 à l'extérieur puisse se faire éliminer à domicile. On a pris le match au sérieux ce soir, aujourd'hui on le prendra au sérieux chez nous aussi. يعني قال هو راح ولا حصلت النتيجة يعني 7-0 في الجزائر الفريق البقعة، يعني راح قال لك أول مرة في تاريخ الكرة الفريق يفوز خارج الديار ب6-1 وينهزم 7-1 في الجزائر. يعني قال لك المقابلة احنا اخذينها بجدية وراح ناخذ المقابلة الثانية في الجزائر بجدية إن شاء الله. الانطباع اللي كونه عن كرة القدم الأردنية، عن هذا الاستاد وعن الشعب الأردني؟ يعني il a dit vos impressions sur le football jordanien et le stade et tout. Ben, disons que bon, on est très content. Le match s'est fait dans un bel état d'esprit, pas de blessés. J'ai noté quand même dans cette équipe 3-4 joueurs de très bon niveau. يعني قال هو يعني المقابلة يعني مرتاح ما فيش إصابات لاعبين، يعني شاف باللي ثلث أو ربع لاعبين الفريق البقعة عندهم مستوى مليح. شكرا لك كابتن ومدرب فريق نادي اتحاد العاصمة. أيضا حاولنا الوصول إلى من يمثل وجهة نظر نادي البقعة. كل المدربين وكل اللاعبين وكل الإداريين فضلوا عدم الظهور على شاشة قناة الأردن الرياضية بعد هذه الخسارة القاسية، لكن بجانب الآن شطرات